Tala Fou o se mea lau whaafonga e se whapoponga o tala mai Ausetalia. Ara radio Samoa. O le sotura i eiri whaamsinonga se ri ma se tamai tai wa mōri e whaamdawena o mai leola o se tameti te rua tausanga i Riverina i New South Wales e le tausanga taruai. E riputira nai News i le so momo te se marua whirua toru na ave tueri tameti te rua tausanga i le whanama i Griffith Base e ei manu anga i rona ulu. Na ave nei munumuri ane i le whanama i o tameti i Sini pe taina mariu na vare aso toru te se matausanga na vana te nei. Ta wana ripoti au rei taina le sfutasi le tai au na nafi e ulu whare noa leo i se whare i le pitonu o Griffith ma po e nai le tamai tai i lua sutasi tausanga ma se ri e toru su toru tausanga le matua. Mō ria whaatasi umai nā ua le whasio te tangata pai valea e eiso o tanga masāwanga i te tono ainga. Ta ua fo i le ripoti o le tamai titi o le tamai tai e mō ria fo i le whaori mai se pepe i le masina o Novema tausanga na te nei. I le o mwhaunu tala i tua, malo o whaapau pēr, i su e ngāni leo. E fisusu tasi tausanga o se ta maua whaamauria mai wa maniu, ina ua mau atu i vāenga sa loro wai au Brisbane i le tai au ana leila. Na wala wane leo le whaalolawe le nei Green Bank i le tai au, ma lipoti ai o le taamale sa mangoto i se whale Beckley Road i le lava whaetu, ai mau atu e le ta mamatua leo wa maniu na tane i le taamale. I le o iei seisio masarumia le nei whaanu lawe maro ngānue nei leo mo se ripote tu inatu le coroner. O le temi nei o lo fautua ina pēr nisi vaenga o Queenslandi i winga lolo ua o le tau ma o lo fautua ina fo i whae tu e pe o Brisbane, Gold Coast ma le Sunshine Coast i whai titiri ma winga lolo ua o le tau. O isi whae tu o Ausetalia pe fo o Sydney o lo fautua ina i timunga ma mawha. O tamata alo i longa le laka piliki po le NRL wa tuwane o la tau au e fesosa nia i leo i New South Wales i le tari atua i ospa inga masori ngā tūna whono a Tala Fou i le whae tua mōri i New South Wales lava. O li ta alo le Rabbitohs o la Trau Mitchell pa pe fo i male li o Cody Walker le wanga iane o ni mentors mo tamaiti le vanga o sa porkalame a leo o whae ngoina Operation Pathfinder. O le pule le laka piliki pi le Valandis e ana le finangalo lea, sosone e manisi o li leo sinia. Pa mai Valandis o leo lato ave ae i a tamata alo liki mori, sosoani le neita mwhainga, ma po whea lawa ma whai uno fe sosoani li ta alo le tau fia, o neiso ri ngātu la fono, la whape lawa na whatino. O le tele o sori ngātu la fono i lea whae tu, e au whiere ngā o ia o ta vale, o so wha ia o whale, ma le ngā o ia o nisi o no fuanga. Whai mai le Trau ma Walker, o le laka piriki e peo se tapua inga i community ia indigenous, ma o le a tele se fesosoani le lei o le lato fui pito la au i le neitau mawhainga. Ma le tana mulimula se tase o awala tele i Ausetalia i saute, wa tapunia i le temine i au whatino ngā ruenga le vaenga fesosoani whaavavave, i se whaalablawe tu ngā na tupua i le awala e au fiaini loli se lua. O le whaamtaranga mai leo le whae tū lea, o whae roa mai le APC, o le whae lawe na tupu le lata le fitu le tai au ana leila, feto ai ei loli ia te te le lua, whae mai leo e ono tāpunia mo le aso atoa le highway, ma o lapta i ei le au whai ta vale, ia alo fia lea whae tū, ia ma wha apaka ta vale le whae tū o ia lata, po nisi no fuanga le latane au tau ma whai, le suenga le nei whae lawe. Leo ta ua le ripoti pe iei se tasi le au aveloli o a fia. Ua whamatala whalawa i tele nei le tamaitai sāturanga lua le tauwanga le Australian Idol i le tausanga le nei o Amy Reeves le teimina tau fiai o ie le wharemai le aso tonu whai ei le whāna o le tau sinionga ma sātumu i le popole. Whamai Reeves o le aso rusuri mo mati lena whaatinu nei le vanga muni muri le tauwanga tau fiai i le wharemai mai to tele na wha o atu wha mai senga ma langona popole i lona soifua ma le loina. Na ia whaaftaia i la tauia mo le lango ma le wha malo si au mo ia. Au whamatala le tamai ta i pese le tele o le lui tau e whea ngai foi, ma le au tau wao nei tau wanga te tele. O le tamai ta i whaamasino foi o Marsha Hines, lau i loa na tāleni whaafia, e le ia i foi le whae ungo le tau sinionga ina ua matapongia a o le i amataina le whaalinga. O Marsha ua fitu se furu tau sanga le soifua, ma na abe atu le wharema i sini, ma ua manuia peitai e tau whai mōri mau le tūranga e se foi o whaalongona, ma le mamawhai amo i la tau e tau sinio i tau wanga whapenei, ai le ngata po i lea o whaamasino.
o le aido la Ausetalia le tausanga nei o Dylan Wright. Tala ia le radio Samoa wa foi lau whaafonga mai ina nei a stofi whaeroa i a tai au i seisi whaapoponga soifua.